Guys. Yuk, yuk, yuk. Ih. Yuk. Wow. Ketegak semua, guys. Ih. Wis. Pantas merengek, guys. Lumayan bobotnya nih, guys. Guys. Ini ketegak, guys. Mitsubishi 4x2, guys. Ketegak, guys. Nyangkut, guys. Muatan pipa besi, guys. Yuk, yuk. Ih. Ketegak, guys. Padahal muatannya sedikit, guys, terlihatnya, guys. Wih, Mitsubishi Fuso, guys. Iya. Iya. Ya, guys. Isi plat, guys. Mantap. Mercedes Accord, guys. Wis. Guys, ini ketegak, guys. Muatan cairan, guys, ya. Racun kayaknya nih, guys. Mitsubishi 4x2, guys. Ketegak, guys. Nyangkut, guys. Bok ya, guys, ya. Guys. Guys. Yuk, yuk, yuk. Awas, guys. Yuk. Wow. Ketegak semua, guys. Asapnya lumayan, guys. Hino ketegak, guys. Hino 500, guys, tipe trailer, guys. Muatan pipa besi, guys. Yuk, yuk.
Muatan kontainer guys. Ih, ih, tegak guys. Ih, tegak guys. Muatan kontainer guys. Ancang-ancang dari bawah guys. Dari bawah sudah pakai gigi setengah guys. Padahal muatannya sedikit guys, terlihatnya guys. Wih, Mitsubishi Fuso guys. Bawa pelat guys. Iya. Iya. Ya guys. Besi pelat guys. Pantas merengek guys. Lumayan bobotnya nih guys. Hino guys. Is. Yes. Mantap. Bawa kontainer guys, Hino guys. Tangki CPO guys, Mercedes. Yes. Mercedes Accord guys.